از این هاتشتکیش برا بیجم ولی توجه کی نبیستی چیه؟ از اجبارا بحثا تشتكي دنيا شاه جنا بريطانيا اليزابيث دوغان بك او جي فيستاني وي بوكاني جبوما كردان قالكي جرينجا دفي حركس بزانه چيه كردكي سوري قماش فيستاني وي تشيكريا ناوي ويجي ابراهيم قاسم ايوبيه ج كردين شاميه جمالباتا ايوبيانه كنجو تشيكريا ده سال 1950 دیان ده یعنی بری هفته سالی او قماش جو چیکریه جوارا بحثا چیروکا وی جاوش بکن بری هفته سالی کوشکا ملکی ج بالیوز سفیر سوریه لندن دخوازه قماش بورکار یعنی بروکار یه شامی ج الیزابت را چی بکن لسر قماش نقشن چوکن عاشق و معشوق هبن دماکو هف ماش تکن لسر وی قماشی هبن او نقش ایرو وکا نقشن ملكه تينا ناس كرن بريطانيا بنجها وي قماشي سبيا نقشن چوكن عاشق ومعشوق بزير عيار دانزدل سرهاتية نقشاندن تمني وي قماشي نزان چقاسه 3000 سال كفنه ناوه قماش بروكاره بروكار جي ناوه كي كردية يعني كار برو لشامه 200 متر جوي قماشي بروكار با آوائي كي تايبت ج الیزابت را چه دکن جتاین زیف زیر و حریر اصلی چه دکن و دشینن لندنه کنگی بری هفته سالی سرک سوریه و دمه شکری قوتلی بویه قماش کوهاتی حاضر کرن لشامه دشینن لندنه او قماشه لورجی دیزاینر کی تایبت بناو نورمان هارتنیل جوی قماشی کراس ددرو به کریستال دخملینه 10,000 حبن لؤلؤ بيرل لسر بجيدك إبراهيم قاسم أيوبي أو كردي قماش الشاه جنا إليزابيث تشيكريا خلقي طاقة كردانة لشامي يك بسبورين تشيكرنا قماش بروكار بويا مالباتين كرد لشامي وكا بنمالا أيوبيان بنمالا زازان د بازرگانية وي قماشي دا گلكي نافدار بون او قماشه کو جی فیستان هاتیه چه کرن و بری هفته سالی الیزابت او فیستان لخوکریه کردکی شامه او قماش چه کربو او قماش بو تماشاوانی نیشان